Dobrodošli na moj kanal. Količina sastojaka koja je potrebna bit će napisana ispod naslova u opisu videa. Prvo ćemo pripremiti fil, tako da je potrebno da jedan deo mlijeka sipate u šerpicu i tu dodajte šećer. U ostalu količinu mlijeka dodajte žumanca i brašna. Najbolje je da taj deo umutite mikserom tako da se žumanca i brašno lepo sjedine, da ne ostanu grudvice. I kada mlijeko prokuva, zakuvajte fil. Sve vreme mešajte tako da se ne uhvati za dno šerpe i kada skuvate fil, ostavite ga sa strane da se potpuno ohladi. Kada se fil skuvao, izgleda ovako i sada je najbolje ga prebaciti u neku činiju i pokriti prozirnom folijom ili jednom kesom za zamrzivač kako se ne bi stvarala korica. Dok se fil hladi, pripremit ćemo koru. Potrebno je da belanca dobro umutite mikserom i zatim tu postepeno dodajte šećer. Nakon toga dodajte jedno po jedno žumance i na kraju dodajte mlevene orahe i brašno. Ručno umešajte orahe i brašno, a u međuvremenu rernu uključite na 180 stepeni i koru pečemo 20 minuta. Kada se kora ispekla, potrebno je da jednu čistu krpu pokvasite i dobro iscedite i zatim na krpu stavite koru i ovako urolajte i ostavite da se potpuno ohladi. Kada se fil ohladio, potrebno je da umutite margarin koji je najbolje da bude sobne temperature i zatim posebno umutite fil. Nakon toga u margarin postepeno dodajte fil i sve to dobro umutite da se lepo sjedine.
Sada kada ste umutili fil, potrebno je da oko 2 do 3 kašike fila odvojite sa strane, sa njim ćemo kasnije premazati rolat kada ga nafilujemo, a u ovu ostalu količinu fila potrebno je dodati seckane žele bombone i sitno seckane orahe. Također možete dodati i suvo grožđe ukoliko volite. Sve to lepo promešajte da se sjedini i zatim ćemo filovati rolat. Kada uvijete rolat, prebacite ga na neku tacnu i ostavite u frižideru minimum par sati, a najbolje preko noći da odstoji tako da se lepo stegne. I kada je rolat odstojao, premažite ga sa onim ostatkom fila koji smo odvojili i pospite sa mlevenim orasima.